Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Wal kitabil mubin. Tako mi knjige jasne. Inna anzalnahu fi lejletin mubarakah. Inna kunna munzirin. Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo. I mi doista opominjemo. Fiha yufraku kullu amrin hakim. U kojoj se svaki mudri posao riješi. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Po zapovjedi našoj, mi smo zaista slali poslanike. Rahmatan min rabbik. Innahu huwa as-sami'ul alim. Kao milost gospodara tvoga. On uistinu sve čuje i sve zna. Rabbi samavati wal ardi wa ma bejnahuma in kuntum muqinin. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Drugoga Boga osim njega nema. On život i smrt daje. Gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. Bal hum fi shakkin yal'abun. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Koji će ljude prekriti. Ovo je neizdrživa patnja. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik? ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Od koga oni glave okreću i govore, poučeni, umno poremećeni. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Mi ćemo patnju malo pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Ali onoga dana, kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Još davno prije njih mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. I ne uzdižite se iznad Allaha,
Ja vam donosim dokaz očevidni. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Ja se obraćam i svome i vašem gospodaru da me ne kamenujete. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. I on pozvao u pomoć gospodara svoga. Ovo je doista narod nevjernički. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Izvedi noću robove moje, za vama će potjera poći. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. I ostavi more, nek miruje. Oni su vojska koja će zaista potopljena biti. كم تركوا من جنات وعيون. I koliko ostaviše bašča i izvora. وزروع ومقام كريم. I njiva zasijanih i dvorova divnih. ونعمة كانوا فيها فاكهين. I zadovoljstava koja su u radosti provodili. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Tako to bi. I mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. A sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Od faraona. On je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. I znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. I neka znamenja puna očite blagodati smo im dali. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. A ovi doista govore. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ. Postoji samo naša prva smrt. Mi nećemo biti oživljeni. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Pretke naše nam dovedite ako je istina to što govorite. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Da li su silni oni ili narod Tuba i oni prije njega? Njih smo uništili jer su nevjernici bili. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ.
Dan sudnji će svima njima rok određeni biti. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer On je uistinu silan i milostiv. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. Drvo zekum bit će hrana grešniku. كالمهل يغلي في البطون. U trbuhu će kao rastopljena kovina vreti, كغلي الحميم. kao što voda kada ključa vri. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Ščepajte ga i usred ognja odvucite, ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. a zatim mu za kaznu na glavu vodu koja ključa izljevajte. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Okušaj, ta ti si uistinu moćni i poštovani. إن هذا ما كنتم به تمترون. Ovo je zaista ono u što ste sumnjali. إن المتقين في مقام أمين. A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti. في جنات وعيون. Usred bašća i izvora. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. U dibu i kadifu obučeni, i jedni prema drugima. كذلك وزوجناهم بحور عين. Eto, tako će biti i mi ćemo ih hurijama krupnih očiju ženiti. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i on će ih patnje u ognju sačuvati. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Blagodat će to od gospodara tvoga biti. To će zaista biti uspjeh veliki. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. A Kur'an smo učinili lakim na jeziku tvome, da bi oni pouku primili. فارتقب إنهم مرتقبون. Zato čekaj i oni će čekati.